Ljudi se često pitaju kada dođe ljeto, a onak voli čitat knjige, šta da čitam? Pa evo par preporuka od Striptease emisije u skladu sa vremenom. Brutalno je vruće, užasno. I ja mislim da je sad pravo vrijeme, ako niste čitali, da si pročitate knjigu Dina pješčana planeta od Franka Herberta. Dakle, Dina, kao što kaže sami naslov, je pješčana planeta. A na toj pješčanoj planeti nema vode uopće. I onda možete si zamisliti kada imate takvu knjigu, sjedite u našim prekrasnim autobusima koji ponekad stvarno onak ne da nemaju klimu, nego čovjek bi se zaklao da su upalili grijanje. I onda se furate u tome, a to tako savršeno paše dok vi čitate Dinu pješčanu planetu, potpuno se možete ufurati. Druga knjiga koju bi preporučio je od Stephen Kinga, a Revolveraš, ili ti Gunslinger. O čemu se tu radi? A da, nisam rekao za prvu knjigu, jel da? Ajde, vraćamo se na prvu knjigu. Prva knjiga, Dina pješčana planeta. Radi se o epskom proročanstvu koje se obistinjuje na jednoj planeti. Na toj planeti uvijek su vlast imali jedni zločesti zlikovci. Zašto? Zato jer je vrlo važno da ono što ta planeta proizvodi. Jedina planeta u svim poznatim sustavima koja proizvodi jedan posebni začin koji se zove melanž isto. I taj začin produljuje život i omogućuje putovanje među galaksijama i sve. No, sve u svemu, sada ta planeta, veliki imperator svemira je rekao da ta planeta neće više spasiti ovim zlikovcima, nego će spasiti ovim tu, drugoj obitelji. I onda se ovi zlikovci ne slože baš dobro s tim, ali slušaju imperatora, navodno, i onda tu dolazi do političkih spletki, a tu su ipak i oni ljudi koji žive na tom planetu, koji se zovu Fremeni, i Fremeni se onda zove, dođe mali princ, ne mali princ, on je već veliki princ, on postaje pravi ratnik, a on možda je mesija, prorok i blablabla. Ispričao sam to za kurac, ali sve u svemu knjiga genijalna, mrak, fantastično. Ako volite SF, pročitajte si to. Ako i ne volite SF, ako volite ovako malo čudnije knjige, Stephen King i njegov Gunslinger. Gunslinger je fantastična knjiga od 8 dijelova, prvi dio se zove Gunslinger, a sve skupa, svih 8 dijelova je Kingov omnibus koji se zove The Dark Tower. Sad o čemu se radi? Ne u našem svijetu, ali u paralelnom, znači ne postoji samo naš, nego teorija paralelnih svjetova. U jednom od tih paralelnih svjetova svijet je, kao što oni kažu u knjizi, moved on. The world has moved on. Počeo lagano venuti i počeli su padati fragmenti i fraktali drugih realnosti unutra. Kroz taj svijet, uglavnom pustinju, putuje usamljeni revolveraš, Roland. Roland putuje i uvijek ide prema tamnom tornju. Tamni toranj je jedino što se vidi na horizontu. Ako dobro gledate na horizontu svih realnosti, i on ga uvijek ima na nišanju gdje ide ravno prema njemu. Na tom putu neće biti sam, sreće svašta. Svašta će se dogoditi. Neću vam otkriti šta, ali probajte nabaviti tu knjigu. Kad su pitali Stephen Kinga koja je bila vaša, intencija sa Dark Towerom, on je rekao, želio bi smiješati špageti western i napraviti jednu veliku knjigetinu, All American Adventure, koji će na moj način imati onako impact na nadrealni fantasy, kao što je, na primjer, Tolkien imao sa svojim Gospodarima prstenova. Dakle, to treba pročitati. I osim toga upoznat ćete Rolanda. One bad motherfucker. To je to. To su preporuke za sada. Ako se sjetim još bilo čega drugoga, javit ću vam se. Ajde onda, pa se vidimo skoro.